Kiri uria daktari kiumia giki daktari Gatumi na gutara mwekuru gukonia thina ya fibroids. Imde ndenda twariria mantu ma gukonia thina imwe ira ya affectaga mwekuru muno nio ni thina ira yitawa kwa gicungu fibroids. Fibroids ni wekea ikiwata ekuru baingi na rimwe ekumba kwata kwerewa imbi na kana uko kinya bere so thina ya fibroids batikwerewa fibroids imbi kuwe mdetia turaithirie. Fibroids nitio muno kwa gicungu chitawa myoma kama ndimo none igitwa leiomyoma mwekuru aringwa mbicha nio thina ino ni thina ira iwekiambiria ikumania na njira ya uchiari yo nyomba ya mwana the uterus na ke fibroid wega bani kwithirwa kinyoka iwa ni growth ti growth iwa iri na cancer ko ike itumituga kaba mtu akamenya thina reneo ewi fibroid mwekuru akiwa akimakania nondu eko baingi yakwithirwa mbicha bakonia bena fibroids bego bakiwa bena kimako akiwa o i cancer ko ndira mwekuru akayakwirwa ena thina ya fibroid na ni thina irayomba kuonewa na ikathirwa ni ndagitari. Tia imbira etema ireta fibroids. Kira kitema fibroids yambiria itije kene kabisa lakini ni thina yije kene yao of course kire ekuru ntu ekuru ba nyomba ya mwana bonka na mono ekuru barabare in the reproductive age that is katika miaka 20 to 50 lakini ke fibroids itukona ntuino kinya kiwa endama kabisa watweka kinya mwekuru akurukitia miaka 50 no kuomba kwa akionekana ina fibroids so rare. Rira mwekuru ewe na fibroids negawa akiwa ena ndariri mwanya ndariri nacio cia fibroids ni ikaringana na ni fibroids igana cia nyomba ya mwana kana isize igana ta ya fibroids na muno kuringana na ara iri muno fibroids iwe ikereta thina ya periods ukiwaria mwekura kwa kiona periods na kwewa agiankanwa muno kana watweka periods ne kuya ere nyingi muno na cio fibroids cio ikereta thina ta ni irachiwa yikura ithongerete ndani ya nyomba ya mwana ara period yumagira kure barabe wabena fibroids ikewa irewa chuma lokete omea nyomba ya mwana igatekwa ni kwinyeria ta njira mubuko wa maumago na wiro mwakomba kwewa kiwa ena symptom ta cia kwewa na kwewa kumaga haraka kana rira ena maumago mbere atira umaga na akaiwa anda yankana boiti kwe fibroids imana cio rira cia ikura ikainyeria njira ya mara no inorera mwekore na fibroid ta ino cio ikereta symptoms cia kwewa rira mwekoro akwewa akenda kwa kuthi aja kubwa atuka ne kure mwikuma kana ukatuka ati ne kwa ere mbomo muno kana kwa ne awankanwa rira kwewa kithi aja kubwa